Biyag Titaw. Hello gagayam na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Barumanan nga episode, wano pakasaritaan ting kay mga ganitangam sakbay na makablawa mampay ni Jafet Caliboso, Imelda Velasquez, Adela Vergara, kani Mercedes Salazar. Kaya titayntay nga ruden denggan ti episode 393, dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uy manong, di ka madanagan. Diyak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman nakit di May satawin laangan ti urayan, agturpusak matan. Si Kangi manong, kumusta ka matitan? Okay lang mat Eva, ading ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta manong. Madlaw na singpot tabos mo tabing mayag kamat kan kuana, kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalagdakan ka manong. Wen, ading ko. Amok mat kar aramidak ditoy. Oh, alang arodan tanay. At dapay papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige manong, agananad ka kumakanayon. Di nakpakadanagan ditoy. Uri dadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro ading ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat bot imawag. Wananti, kinumusta naklaan. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Sisak laang mata na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at inapig sa amangan. Nangruna dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda iti pagadalan. Tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan tumutan. Wen, sir. Ay, sir. Tayo wallet yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no adamanan papanantawan. Wen, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni manong mo. Wen anti, pangmatrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pangallowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngam day tapay lapang matrikulam ti alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapayan na. Auntie? Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag moten ngagtrab-trabaho ijay syudad. Basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayururnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tainurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, budto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam auntie, masapul ang makabayad ako ni ijay pagadalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin apilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko.
Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ag ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yagmoon Eva. Di nakpagpungtutan. Amumat asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabiit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lang tayo ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti para ti tuition mo ngay. No kasta, pawpawitam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Katuan na Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Ngamapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anyamot na ni Auntie Shirley. Arit na siya kung timang bibiyag kadakwat asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanya. Huwag nga rod, Day talay pawpawit mo tinamnamaan dan. Naimbang kumamot no dakkel ti sweldo dito Ngam saan mo? Huwag nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nurpurnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaak na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dayjay, rimwar manan ni Sir di tilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidag. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anay bag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data napasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang bipi nga day tinamisaan ni Jesanas. Kaslangin matumanan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang da. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini dyan. Agam saan may? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir, Naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. uwan sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakit din ta nakadiskitar ka adagos iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramirit ti amin ang kabala. Aywan, nagbiit ka mat na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inten mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim iti bus mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanya. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka iti tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahamulak. Diyak ko makagraduar Manong. Ala, basta ipamaysan ti panagadal mo, adin ko.
Adaak lang dito yan ang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulang, ibagam laang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day auntie. Manumot laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya, una yan, napan amin iti kawaslaang day akwarta auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di Cherry. Ngam, imbat tiyanda kumamot ay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan, ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakalala ingan dita. Tap na ibaga, ken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigligatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawan, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayon ko ta, kasaritak biit. Wan, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati ko to'y bag kan cellphone ko, ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iji pagadalan ta. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay ka, Ha? Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. well, tay patiliw kam, Sherwin. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Ha? Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak kami na talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko ana. Kasanon no natay gaya man. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod auntie. Surotam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan auntie. Talaga akas ta ti aramidak. Sa pulak ti inton ni Manong idi nga address na ijay.
No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry kasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta kanti. Iso nga uray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, taday pakita ken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumbang nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidad duma. Oray pay, sana rumbang tikas ding inaramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam nagkapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmat ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinagtakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Oray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso ana aramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Oray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina, nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to Oh, nasaya at nga rod adang ganday ta. Auntie, Mangibabay na diya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umamin ang agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramit ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matanti naramid na. Ngam na mo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kabsat mo. Diyak la maaklon ang naaramid na tikas diya kanyak. Kaya't ko lang ay kanin ti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't nga kinkwana. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablawan ka, ading ko. Agyaman ak, Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatindar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman nakiti pa ng pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal maysa ang mga barwanan. Iso asapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir?
Kat ikarik, sir. Apa man ang makasapula kiti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na dyan. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Kaya pangaasim siyaruhin. Saan kang agik-ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok ang akulaapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. Baybay amon day jay ko nakmet. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da yung inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamat ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yu ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Awan ka, anakan. Ay naagyaman manen balasang ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Saanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo to, nagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may saan nagkasar ka dakwada. Tawan mo't busbusan da kwarta. Agrigrigat da ita talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasan ko. At danubya ni Manong mo. Sika nga'y at danubyong. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alapasan mi pa'y ti maipatpatak der abalay mi. Sa kamin tumakiasawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa analpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulit agkid daw iti pamakawan, Eva. Mababainak ka na kayong agkapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan no kastoy nga da papananta si Ruwen. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigata nakmata na magna. Di na kumapampanawan, wan. Wan, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguron makasapol iti kasken ka kasingpet. Manmano ti kasken ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy. Taag maneho kumalang ti aramidem. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir. Taawan kat nga ro dagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal ala da iti nurse ang mga sikaso kanyak. Ang manjak ta nakapsot ti babae. Sa andak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Awan perpekto anay parswa.
Iso di mo kadngan ti pada matao ang nakaaramid iti basol. Imbes a kadngam ikam kiti iti gundaway na amang ilintag iti nagbidtutan na. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Baro manan nga episode ti drama abiyag ti tao ting kay mga ganita. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello mampay kini Frankie Padilla dita San Nicolas, Pangasinan. Mabel Herrera dita San Fabian, Pangasinan. Kani Josephine Cruz Balocon dita Singapore. Katitay-tay nga ruden denggan ti episode 394 dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda ako nito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Ang naglaw ni itiado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nak nasiputan ni Mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti sani ko amamati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat kami na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim ang dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrat dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agamang na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y siladyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka ba danagan, tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamamukan, nasimpot ka. Ma'am Ditas, ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Sulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawitan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bahay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kaya't anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang.
Ha? Diyak pa'y mo't mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. So asikan ti pangibilinak iti dayjay. Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahong bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Ngay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Ngay, apay mananday to'y akwarta. Kunak met adi nakswelduan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak idita, awan ke ngarud kabagyak ditoy. Talaga akas tanana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Niyator ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunanangay. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya majak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Day jay mo't gayam abeti ababaunan tinang talkan na iti day jay. Si kakano tinang ipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga rin na makaungat kayo ngay. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket amom nga rod no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din, ti panagtalak na iti day di ababaunan, ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Ang mga numot no inlakonan day iti alahas. Sapay milyones kano ti balor day di nga alahas. Papa, Isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa mat tauyek yun. Di yumot ngamin kaya tagpa-ospital. Tapno amu tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbaglakit din tadakad kadwatan ni nana ising. Kan adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apan nagakar tayo.
Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pag naadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala. Ingka kitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kung dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan ang mapukaw ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti daychay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan danana beti. Ket anda ka no nakaibaga no sa dino tinaudi nga makaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da saan ket ani papa. Tinasayat mapanak iti imbaga da alugar. Ket sapay ko mata makita kundi sapsapulag. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Pagiti inutin. Ha? Ne, apayin papa? Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang na iti imbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y ti paglimangan na. Talaga sa pulag. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak, ket agkakanat ti problema dumdumtay. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda di a babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakanatulong na dya alahas na dilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, mading amin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro, may sakamat. Una yan ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy ama tutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pakadanagan. Kabaila kon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin, tapno makaawid kami maala adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami matngaron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Ni, kasla da rin padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na? Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi?
Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Ha? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko itan dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nanaising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtiptib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron, ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo ang ti kaadami dito Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastragam ida dito Saanan? Ta pumanaw kami batla adagos nana. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, In ka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sikati na kaisang ratan da ito alakasa barok. Para kun ka talaga da ito iso asinal salwada. Kat sapay lakumaha, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli at tumanan. Anda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mo't, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatit latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong. Awagan daklang. Ay, ala agyaman nak barok. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan ak iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo matsigurong da agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty, Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. amok nga da ka di taunay. Isarong morga, no di mo kaya't yung uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty, Dinak pakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi, rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha?
kasgung ko nam anang ramin iti dayta. O ramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan asar? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiga nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pag naudan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo ki di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito eh. Di kayo ladladingit, tapnusan kayo may stress. Papa, adda ka di ibagayo? Apay asimmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamot ng ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaamuan nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siya tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan. Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, Alan Lawrence, itad mon ti kidawag tapno nasaya at kakanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo, kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay dito uy. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti inaramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Kan, wan kaya, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Iso nga agnad kayo ni Jibalay, ta awanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaid kayo ijibalay. Tamangala akiti sa bali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro.
Alan nana, umanugot kayon. Kayat kayo abay-abayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapo iti kinasayaat yo kada kami iti nagpaay kayo ababaunan mi. Alang arud agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan da kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasayaat yo kada kami idi nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ito'y aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka at ako. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. No nasayaat kay ti pada matao, nasayaat met ti isubaddakan ka. Ngam no dakas ti ugalim, dakas tumet ti apitem. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Biag ti Tao. Hello mampay kani Mags Likigan dita Singapore, Merlin Fabro, kani Risa May Benito. Katitayin tayo nga ruden tanggan ti episode 395. Dito'y drama tayo. Biag ti Tao. Adda ka di pa'y agas ni nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Alang nga ro, tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamunal da ya driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita, no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita kapag parkingan. Ay na, nagtalar dito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makaror kamutan. Ay, sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na, very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Kaya't ko ti makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na simpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson, dagol ti FB account ko. Diyan nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da diya lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Maureno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakken ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo untan Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Adday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas.
Ay, itimplaan kayo iti kapiyaw? Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon to mga min nga aggargaraw. Ha? Di ta kayo manlangan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto a kinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mutan ni Rita, apadak mutla ababaunan. Uy, apa nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar? Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyapiyang. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Katwa na, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag oray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat kan kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa eh. Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito eh. Ay, jak man amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito eh. Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot latta ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Ta sana na iruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kami ti kwartana kat ipaydulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't ti trabaho. Isa pasaray ikakmat ani Nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayon ti panagbiag ni Nanang aning ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal tapay lang. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumut asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikuma kijay. Dito'y ngay, awan mo't kuko kanak ko. Alangaron Nanang, basta diyo kung maabuswan ti bagayo ha. Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na, gapo iti sobra kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni Nanang iti agas pang maintenance na, kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala tayo stock na. Napanan ka di. Katamo mo na. Adaman na ni jidaan na balay. Wala, siya kon ti mangipan ka ragito eh. Takita no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa Nanang. Permiti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anatang dito paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumut akas to'y ti pagaayat ko ngar arabitin. Sakon to ila ko, numabalinan amay lako. Di kayo unay agbambanog. Agin na kayo kiti.
Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, kat tila pa kumikuman nyo, nanang. Happy birthday, Nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumelat tatiin luto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karo ba tayo? Agyaman agnukas ta anak ko. Oh, at titirigalok kada kayo, Nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaang. Sana bala nangina, basta para kada kayo, Nanang. Dahito yung matirigalok, nanang. Quintas. Tunay da ito, eh. Iso nga iwanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman nakada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, Nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsoram, abi? Jack, mabiro kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang birbiro kan tangarod iti day tangay. Ha? Sapay naglawa daton mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unan tangaron nga biro kan ito'y mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije ay. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maidta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di takasangsangum abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Di kan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Iti kasta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang iti kasta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Taawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Amon bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko, ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titaktakawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ije police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakis ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis na lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha?
Bay amabalod, tapno agnakam. Sige nga, Roden. Umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay tidapan mo. Ha? Ala ka! Daitan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadag iti pulis. Makamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapon nun. Ibagbagada at inakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni Manong mo. Anya? Ayan din ang ireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti narami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan na dyan necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya, Ayan ti gayam mo. Apay asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya. Apay basta pabasol latan iti awan mat kinapunno na. Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid toy. Mabalinda kayong manakaswan iti kasta nga narami Diyo. Abastag pabasol kayo latan. ay nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatan ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Ay, katmayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha? Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin kadag iti message ko. Daytan to ket ag first movean. Papa namanong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayan. Ibagam tulatan kanina ng arimuarak. O sige manong. Ay, adaman na ni Ijay old house. Ijay langan tayuyang na manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agordera kon iti kananta. Anyat kayat mo gaya mo orderan? O agpili kan di menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak ngamin ken ka. Crush ka pala iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat dahi ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitang kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagundwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa ilang ang amatuloy ti pagnata ita?
Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ak si ka. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panang ko nang kadi, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabugbekal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat niya Abi. Gayam ko iti social media. Ha? Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wana na. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan Abi. Kat di kan agsubsub nilito iti uray kaanuman. Ha? Apay ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngam dayto yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Ha? Nagsakitan day tanga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid. Ha? Pakawanan na ko mo. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itan. Ngam jak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apo manaw kan. Yan. Ang kanya agsangit, Abi. Nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada tang agasat mo. Leksyon kanyam di ata. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bali. Ta adu pa iti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mo't, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abi. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya, ya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko iti kada kayo. Saan dak api ng panawan? Da kayo lang ti babaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman akabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho. Sa nagaputabak nang ka, kat tang sita mon ti padam aparswa. Tanangam titigtignay mo, tamangan nulamutam to dagiti imbal balikas mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio.
Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkel man na nayaman kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.